Fiatze zean itaz, Telmo? Bai, ez dakit, baina fiatu beharko. Bai, Egunon, eta ongi etorri. kaixo, ongi etorri denoi. Ongi etorri, aniztasunaren plana aurkezteko ospatuko dugun ekitaldi honetara. Zuetako asko, gainera plan honen eragilea izan zarete, baina egia da plan hau denona eta denontzat dela. Eragileena, gizartearena eta erakundeena. Giza eskubideak bermatzeko plana da, eta lau talde oso garrantzitsuetara dago zuzenduta. Hori da, inmigranteak, LGTBI kolektiboa, desgaitasuna edo aniztasun funtzionala dutenak, eta minoria etnikoak, gure gizartean batez ere ijitoen kolektiboa. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen sailak antolatzen duen plana dago. Bigarren plana da. Bigarrena. Aurrera goaz, Telmo. Da guk ere aurrera egin beharko dugu. Bai, Telmo. Gogotxu ikusten zaitut. Begira, egia esango dizuet, guri hau aurkezteko deitu zigutenean, gu biok pentsatu genuen. Tel, hau da gure momentua, gure buruak luzitzeko. Claro, aniztasuna, berdintasuna, eskubideak. Guzti hori ondo dago. Egia da, ondo dagoela. Baina goizeko 11etan gizartea aldatuko duen plan bat aurkeztea, planazo ez da. Ez da. Da, claro, pentsatu genuen, igual gure momentua izan zitekeela. Ze, claro, deitu halko genion, zorgin banda batuka feministari, edo zonakagri, baina... Ja, baina, eske pentsatu genuen, eske horiek ere topikoak dira, ez? Betiko topikoetan erortzen ari gara orain ere. Feministak eta lesbianak batuka da egitera, ejitoak abestera, homosexualak oso promiskuak dira, rubiak tontak eta despistatuak dira. Horrela ez guaz, inora. Zertaz eginen? Topikoak. Topikoak, egia da. Topikoak alde batera uzteko, pentsatu dugu gaurkoan musika guk egitea. Venga, Telmo, joz txirula, zuk. Bainola, ni bakarrik ezinete. Ez altzen duen esan magisteritzan txirula komodios jotzen dula. Bai, baina nik fu egiten nun, da nire laguntzaiak zuloa tapatzen zizkion. Eske hola nik ere, bai. Venga, lagunduko izu. Venga. Zuekin Telmo eta Aitziber. Txoriak txori joko dugu, bale? Baitu ze polita, Zuk infu, eta nik tapatuko izkin zuloak. Txoan, erritmoa. Venga. Egoak ebaki banizkio... Fuon! Ez que Telmo, hola ez! Jo! Aitziber! Ez que momento estrella genuken preparauta eta ez egu bateatzen zehau parrez hasten da beti. Telmo, nik usten dut topiko ona dela. Eta ekitalie hasiera emateko, onenak zonagai! Txalo bero bat! Pausatu arratsalde da ez egin eta ez esan ez Siki, kaixo, egunon, guk sonakai gara eta oso pozik gaude hemen egoteagatik. Abestu goizez badakizue saia da, baina, bueno, saiatuko naiz, gozatu gurekin, gozar de nosotros, salud y libertad.
Horrela, bai, Telmo, guta gure txirula... Bai, flojo. Eskerrik asko sonakai. Bueno, ikusi dezuen bezala gu jijita jaja ari gara, baina guazen orain pixka bat serio jartzera, bai? Aniztasunaren bigarren plana, eskubide berdintasuna egitasmoa, sekulako urratsa da gure gizartean. Eta batez ere erroka handi bat. Egindako plan hau, gizartearen beharrei erantzunez, erakundeek martxan jarri duten egitasmoa da. Horregatik, eta plan honen garrantziaz eta asmoez behar bezala hitz egiteko, Gipuzkoako diputatu nagusiarena, Markel Olano jaunarena da hitza. Txalo bero bat. Egun guztioi, herriozkariak eta etorrezaren gainantzoko lagun guztiok. Sonakairen ondoren hitz egiteak pixkatez, listoia jetxiten du, baina saiatuko naiz labur egiten, eta ekitaldi hau gehiagia ez zain luzatu, ez? Nik bakarrik esan, guretzako bintzet, aniztasuneko bigarren foru planaren aurkezpen honek signifikazio handia dauka lurraldearen ikuspegitik. Guretzako importantea da lurralde osoko hainbat eta hainbat elkarteekin elkarlan bultzatzea, eta aurre egitea guretzako funtsezkoa dan kontu bati, ez? Nik uste sendoa daukat, eta hemen ederki ikusten da, ez? Gipuzkoa geroz eta anitzagoa den lurralde bada, Euskal Herria den bezala. Eta aniztasun horrek, aberastu egiten gaitu, inongo zalantzarik gabe. Baina egia da, aniztasun horren buelta hortan, diskriminazioak oraindik ere importantea direla gure lurraldean, ez Gipuzkoan. Eta ezin dut hitz hauekin hasi, gogoratu gabe, diskriminazio horietako gogorrenetako batek, orain dela gutxi Abderraman Basen bizia eraman zuela Bidasoako mugan, eta gaurko ekitaldi honetan bera daukagu gogoan, ez? Hasteko Abderramanen bizi hori galdu dela, diskriminazio oso sakon baten ondorioz. Eta gu justu, xume, umil, hasi ginen Gipuzkoan, orain dela dixente denbora gainera, berdintasun planen bide honetan, eta horren helburu nagusia da diskriminazioei aurre egitea, eta berdintasuna, eskubideen berdintasuna bermatzea Gipuzkoan, guztien eskubideen berdintasuna. La pregunta que yo creo que marca nuestro quehacer, el quehacer que tenemos todos y todas, es el de cómo debe afrontar la diversidad el territorio de Gipuzkoa desde la perspectiva del siglo XXI y cara al futuro. Cómo debemos construir entre todos y todas esa convivencia. Yo lo tengo muy claro, tiene que producirse un fortalecimiento de la comunidad, de nuestra comunidad. La convivencia viene del fortalecimiento de la comunidad, no de establecer compartimentos estancos. Precisamente es el camino contrario, y la activación del tejido social siempre ha sido la vía en Guipúzcoa para afrontar el futuro. Tenemos un capital social, un tejido asociativo muy potente, y las instituciones tenemos la obligación y también el placer de colaborar con todas esas entidades para afrontar los retos comunes que tenemos todos y todas. Y el objetivo que tenemos desde la Diputación y desde el conjunto del territorio es que Guipúzcoa sea una referencia, uno de los territorios de Europa con menos desigualdades sociales. Es un objetivo que suena muy bonito, pero que luego hay que aplicarlo en todas las políticas. Horregatik jarri genuen lehenengo dibertsitate plana, 2018-2020 hartu zituena bere esku, eta guk garai hartan izan genuen kontzientzia izan zen plan horrek, pixkat bidea aurratu zuela, ez? Aitzindaria izan zela, eta bi oinarri hartu zituen guretzako funtsezkoa zirenak, eta gero gainontzeko erakundek pixkanaka, umilu esango dut, baina pixkanaka bere ganatu zituztenak, ez? Lehenengo printzipioa zen eskubideen berdintasuna onartzea, eta bigarrena zen edozein diskriminazio hori aurre egitea. Bi printzipio horiekin martxan jarri zen lehenengo plan hori, eta oraingon bigarren plana martxan jartzen dugunean, jauzi bat egiten dugu. Nun dago jauzi hori? Zuek guztiokin izan dugun elkarlana. Azkenean, mapeo bat egin genuen, bere momentuan bigarren plan honen hasieran, eta hor ateratzen da radiografia da, Gipuzkoan 191 erakunde zaudetela diversitatearen arloan, que se dice pronto, pero 191 entidades ligadas al ámbito de la reivindicación de la diversidad. Y eso es un tesoro social, y es un tesoro que hay que preservar, y muchos y muchas
de los representantes de esas asociaciones habéis participado en la confección de este plan y os quiero agradecer a todos y todas pues ese esfuerzo que habéis hecho. Nik bukatu bakarrik esan, guk erakunde bezala lanean jarraituko dugula, nahi dugula gainera erakundeok baita ere babes politiko eta sozial zabala izatea, zehar lerrokoa izatea eta sensibilitate politiko guztiek baita ere parte hartzea ekimen honetan, eta erakunde bezala serio jarraitzea elkarlanean egunero zue guztiokin. Bigarren plan honek nik uste daukala berezitasun hori. Ematea, jarraipena edo jarraikorra izatea elkarlan hori, eta horrekin, guzti horrekin, lan hau askoz ere eraginkorragoa izatea. Beraz, plazerra da zue guztiekin egotea, eta eskerrik asko etortzeagatik. Mila esker. Begiak itxi, sentitu eguzkia. Zeruan irulainoan irristaran, zorabioko xori. Lankidetza bidezko gobernantza ereduaren aldeko apustua egiten du. Etorkizuneko helburu batekin, Gipuzkoa izatea Europan desberdinkeria gutxien duen komunitatea. Giza eskubideen eta kultura demokratikoaren zuzendaritzak nahi du, Gipuzkoako aniztasuna ikustaraztea. Eta politika publikoen bitartez, aukera berdintasuna sustatzea, gure inguruko arlo sozialetan, kulturaletan eta politikoetan, 2030 agendaren eta inorratzean ez uzteko leloaren ildotik. Politika horietan funtsezko mugarria izan zen aniztasuneko bizikidetzarako foru plana. Diskriminazio eza bultzatzeko plana 2017-2020 delakoaren onarpena. Xede zituena, pertsona guztien eskubideak bermatzea eta saiestea aniztasuna bazterkeriarako arrazoi bihurtzedin. Anistasunaz ari gara zentzurik zabalenean, alegia, pertsonen jatorriarekin, etniarekin, genero identitatearekin, sexu orientazioarekin, erlijioarekin edota gaitasun funtzionalarekin lotutakoa. Ikuspegi zabal horretatik egin nahi diogu aurre diskriminazioari. Horregatik, harremanetan jarri gara pertsona horien eskubideen alde lan egiten duten elkarte guztiekin. Hala, Gipuzkoako aniztasun sarea sortu dugu, entzute aktiboko eta lankidetzarako guneekin, eta guztion artean, giza eskubideen aldeko Gipuzkoako gobernantza sistema eratu dugu. Horren emaitza da, bigarren aniztasuneko foru plana, eskubide berdintasuna 2022-2024. Anistasunaren kudeaketari heltzen dio giza eskubidetan oinarritutako ikuspegi batetik, eta taldeko estereotipoak eta konponbide komunak baztertuz. Anistasunaren ikuspegi intersekzionala bultzatzen dugu, lurraldeko askotariko eragileekin lan egiten dugu, ikuspegi transversalarekin, eta Foru Aldundiko beste sailek garatzen dituzten politiken koherentzia sustatzen dugu, Breaking Down Silos ikuspuntuaren bitartez. Estamos participando en este plan de la diversidad. Lo entendemos un poco, yo creo que está pensado este plan de diversidad también pensando en la igualdad de derechos de todas las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos colectivos que igual para poder tener eso, o defender esos derechos, pues lo tienen un poquito más complicado. Estoy relacionándome con la gente, pero me costó mucho, sobre todo lo digo siempre, entrar en un autobús y estar sentado. Siempre yo estaba de pie, en los buses, metro, tren, todo. Porque si siento en autobús, acabaría a sentirme mal porque nadie sentaba cerca de mí. Y muchos jóvenes están viviendo la soledad de no tener una red, unos amigos aquí. Bueno, yo, gracias por los amigos, la gente que conozco aquí, bueno, me han aceptado y me han abierto todo. A mí el modelo con el que estoy viviendo es el modelo de vida independiente, ¿sí? No por el mero hecho de ser discapacitado, no pueda elegir cómo, con quién y en dónde vivir, para una integración, para ser parte de la sociedad. Yo creo que este modelo es un modelo sí, muy bonito y que hay que seguir insistiendo en él, mejorándolo. 34 urte daukat, eta 8 urte lan. Autobusan zen naiz, goizean garbiketa egiten ditut, eta arratsalean administrazioko gauzak. Bigarren anistasuneko planaren erronka nagusia da herritar aktiboak sortzea eta indartzea.
Baita lankidetza bidezko gobernantza ere aniztasunari dagokionez Gipuzkoan, gizarte eragileen eta erakunde publikoen artean. Erronka horrek 3 galdera nagusi dakartza. Nola sustatu pertsona eta herritarren aktibazioa? Nola egin aurrera gizarte zibil antolatuaren eta udalerrien parte hartze eraginkorrerantz? Nola sustatu erakundeen artikulazioa? Hori guztia, aniztasunaren ikuspuntutik. Horretarako, bigarren planak proposatzen du ekintza funtsezko 3 talderi bideratzea. Herritarrak, aniztasunaren profesionalak eta erakundeak. Este es el segundo plan y entendemos que este tipo de participación es muy necesaria. Para mí el colectivo es casi un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces cada vez se está diversificando mucho más, ¿no? Ahora están las personas no binarias, las personas trans, los géneros fluidos. Gure aportazioa beti izan da perspektiba batetik terminologia aldetik. Pentsatzen genuen gure egin beharra pixkat hortik antijoala. Azken finean plana nahiko potentea da, nahiko potoloa da, eta terminologia asko zaindu beharrela pentsatzen dugu. Una de las cosas que tiene muy buena el plan nuevo es que es una de las líneas directrices, es la de la cogobernanza, y creo que hay un intento por parte de la dirección de que sea una realidad, lo de la cogobernanza, y nosotros estamos súper contentos. Yo creo que con el tema de la discriminación, el antirracismo, la antidiscriminación, es importante que toda la institución adquiera las herramientas para poder trabajar desde la diversidad y desde el enfoque de la diversidad. Diskriminazioaren aurkako borrokak eta aniztasuneko elkarbizitza sustatzeak eskatzen du, zenbait jarduera ikuspegi txertatzea eta askotariko politikak bultzatzea. Horretarako, zenbait arlo lantzen ditugu, besteak beste, ikerketa, prebentzioa eta sentsibilizazioa, prestakuntza eta topaketa eta partaidetza guneak sustatzea. Nuestra colaboración en la elaboración del plan, hemos sido invitadas, ¿no? Y hemos asistido a esas mesas redondas de reflexión. Hay muchísimas charlas para dar a conocer la historia, ¿no? Que después de llevar 600 años aquí no se conoce. Gizarte orokorrean eta Gipuzkoan ere gerotan hitzakoa garela agerikoa da, baina aniztasun horretan pausua dago koexistentzia eta elkarbizitzaren artean. Ez gaur egun koexistentzia egoera batean bizi gara, zeinetan ondokoarekin bizi gaitezkeen, baina ez dugun elkarrekintza bat edo ez dugu espazio bat non elkartu eta elkarbanatu. Orduan horregatik guk garrantzia handia ematen diogu elkartze hau edo trukaketa hau ematen diren espazioei. Pues nos da voz. O sea, que creo que eso es lo importante. Si somos representativos acabamos existiendo porque nos hacen visibles, educando en la diversidad y educando en lo que hablamos antes de la disidencia de género, es decir, visibilizar aquellas identidades y aquellas orientaciones que no son mainstream. Hori guztia honela gauzatzen da. Begirada intersekzionala. Helburua da ikuspegi bateratua osatzea eta desberdinkeria eta diskriminazio moduak independenteki gertatzen direlako ustea baztertzea. Horri esker ulertuko dugu pertsonen heterogeneotasuna eta diskriminazio ugari jasan ditzaketela. Partaidetza prozesuak hainbat fase izan ditu, 2021ko apirilaren eta abenduaren bitartean. Gipuzkoako 9 udalerrik eta lurraldean jarduten duten 54 erakundek hartu dute parte, 9 lantaldetan banatuta. Guztira, 91 proposamen jaso dira. Planaren azken bertsioan txertatu dira horien 66% osorik eta 29% partzialki. 5% ez dira sartu. Saio bakoitzaren ondoren, gogobetetasun galdetegi bat bidali da. Batez besteko balorazioa 5-tik 4 da. Creo que este plan puede servir para que los adolescentes tengan referentes en donde mirarse y verse también reflejados, y si esto sirve para eso me parece algo maravilloso, porque es algo que yo no tuve en mi caso y que te hace sentirte segure dentro de esta sociedad. Plan honek monitorizazio sistema bat izan du. Ekintzaren aurrera bidea eta lorpenak neurtzeaz gain, kontuak gardentasunez emateko
ikaskuntzak ateratzeko eta epe laburreko, ertaineko eta luzeko erabakiak hartzeko oinarriak ezartzeko aukera ematen digu. Badakizue ze, ne bezain balintzatu egonda fizikoki, hau txoio bada, abantaia asko ditugu. Eta kizea, baina gupil aurkian egoteagatik bakarik, egiten duten edozek kriston meritua dauka. Ikasketak adibidez, zuk esan emani batzu magisteritza ikasi ezula, txupau, no? Txupau? Baina nik esan emani badet, magisterio. Qué listo, qué mérito, Bai, naholako komentaioek, animatu ninduten ikasten segitzea. Next station, pedagogia. Ez gustoko nuelako, Baina, UPV-en matrikula doainik dakaten, atoa etxatu behar da. Pedagogia, un coñazo. Gozatu zitzaidan gainditzea, baina gainditu nuen, Haze poza, ze ilusio. Izan zan, oso emozionantzea. Etxea iritsi nintzen, licenciado izanik. Nire amai begiak malkoz bete zitzaizkion. Gero jakinun tipula txikitzena izala. Bueno, oain ez gara eta horietan zartuko, Eta hori gara, minusbalian bentajai buruz hitz egitea. Zehazko daude, adibidez, kotxea aparkatu nahezula, txak, beti dagoen leku bat zuretzako, edo autobusez, edo trenez balin bazoaz, bonifikazion, mugitxartelarekin, super ondo. Hoi imaginatu, zuen lagunek bizikletan joateko planen bat egiten dute, da ez dakazu gogoik, baitzakia dakazu. Edo juten dia igual surfeatzea, edo eskalatzea. Eskalatzea no me tienta. Da orduan, gezurik esan gabe, toma! Ondo gelditzen da. Bez txoioan, olako aukerak izatea. Gero, egia da, segun zure dependentzian maila, laguntza batzuk izango dituzu, edo beste batzuk. Oren, komeni da, minusbalia maila altua. Nik 180 dakat. A ver quién supera eso. Orduan, ni bezala egon nahi banin badezute, nire aholkua da, igual, laugarrengo pisutik salto egitea, edo kamioi batek pixkat agapatzen ustea, holako gauzak. Tampoco muy a lo bestia, baina. Una buena hostia, Da hori, gero, bakizue, behin esan zian, Senegaleko tipo batek esan zian, yo tengo una mano como tú. ¿Qué es? ¿Blanco? Es que como yo zala, nahi azu egiten zait, tokezitoa dakatela, Tokezita minus deitzen dio nik. Euskeraz minus ukitxua. Eta aztu egiten zait, beti gogorazten diatenean, poz-pozi jartzen naiz, daia kantatzeko gogoa da zartzen zait. Goia, kantatzean ere bai, nire kasuan ezberdina da, zeberdin du ondo edo gaizki abesten deten. Igual zuri izango izute, isilu zaite. No, isilu ikasi afinatzen, nik abesten bali malet, hola, ze mutiko alaia.
beti abesten, ai ama, que majo. De majo nada. Orduan, gaur pentsatu zuekin abestu dezake dela zerbait. Zer iruditzen abeste manin badeu, txoria txori. Berriz. Bai, guan ondo. Vale. Baitu, nik ingoet abestu, polipolita, da nik esan dakuan, egoak ebaki banizkio, inbadazute, txistu. Oza, txoria bezala. Porque nik ez dakit txistu egiten. Tipo, fi, a ver, inzuet. Vale, hola, vale. A ver, ondo gelditzen da. Ba, bi... Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Egoak ebaki banizkio. Ai, ze polita. Bueno, ba, ya. Hau ez da soportatzen. Baina, polita gelditu da. Gaizki abesten dezu, Telmo asko maite zaitut, baina gaizki abesten. Baina, ensaiatu gabe. Vale, ensaiatuta abesten batean, hobeto. Vale. Nik uste hobe izango dela, beira ze instrumentu pila dauzkaten sonakaikoek, gu haitxu baino bezala beraiena jotzea. Vale, da, venga. Venga, zuekin. Sonakai! Hau bai.
guk bakarrik, leku utziko diegu hemen, nabarmena da ez bakarrik Gipuzkoan, mundu osoan zehar diskriminazio kasuak gertatzen direla, eta ez dago hauts asko harrotu beharrik ikusteko denoi, ez ezkigula berdin bermatzen eskubideak. Gaurkoan, plan hau sortzen lagundu duten pertsona, 4 pertsona izango ditugu, gurekin beraien improvisazioa edo nola izan den kontatzeko. Zure txanda. Zer izan behar, Hemen txuletara kagoa. Hau. Bai. Ze berez guk askoran, espero imaginatu eta uste duguna baino diskriminazio gehiago dago. Bueno, hobeto esan da, uste eta imaginatu baino diskriminazio gehiago egin dugu, orduan. Denok egiten dugun zerbait da gainera. Gaur gure artean izango dira minoria etniko bateko kidea den Palmira Dual, desgaitasunaren ahotsa izango den Junkal Zepeda, LGTBI kolektiboaren errealitatea gerturatuko digun Jokin Esnaola, eta azkenik inmigranteen errealitateaz aritzeko Tatiana Bellorin. Txalo bero bat. Hola, ongi etorri. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ongi etorri denoi. Bueno, Palmira, Jokin, zuek planaren sortze prozesuan parte hartu duzute, ¿qué esperáis del mismo? Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos muchas cosas, porque yo creo que desde el punto de vista de que se crean situaciones, zuk esan dezun bezala, Aitziber, diskriminazio egoerak dauden bitartean, edo dauden unetik nik uste dut plana beharrezkoa dela, ez? Itxo egiten duguna, ez dakit, pixka bat igual, izango litzateke bigarren partea, akziora pasatziarena, nik uste dut ondo dagoela teoria eta guzti hori, eta hortan parte hartu dugu, eta oso eskertzekoa da ere bai, diputazioak gurekin kontatzea, eta erakundei edo elkartei ematea nolabaiteko bisibilizazio hori, baina, bueno, bigarren parte hori akzioara eta sare sortzearen zeara, ¿no? A crear un poquito de red y a la segunda parte de pasar un poquito a la acción, ¿no? Palmira, zure kasuan, en tu caso? Nire kasuan, Jokin bezala, lehenengo planaren akziora pixka bat, gehiago zeren eske oso beharrak dira akzio hauek, gure herria, hijitu herria kasu honetan, eta minoria etnikak bultzatzeko, eta batez ere ikusteko errealitatea, kanpoko, auzoko errealitate horiek ezagutu behar dira, eta benetan eskerrak ematea, bigarren plana egiteagaitik eta gurekin kontatzeagaitik ere bai. Ona, praktikotasunera pasatzea izango litzateke horrengo urratsa. Tatiana, tú como inmigrante supongo que, bueno, habrás vivido muchas realidades. A veces pensamos que nos estamos integrando todos muy bien, pero supongo que tú nos puedes contar de primera mano que muchas veces te habrás sentido presionada para, de una manera, tener que adaptarte a nuestras costumbres. ¿Eso es así? Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que a veces hay una equivocación de parte nuestra porque tenemos el mismo idioma y pensamos que vamos a tener una mejor inclusión, ¿no? Dentro de la sociedad, pero esa no es la realidad. Siempre hay discriminación por el origen, la vulneración de derechos, el hecho de que tú vengas aquí a trabajar, hay ciertos estereotipos. Bueno, incluso cuando se necesita el alquilar una vivienda, pues bueno, hay esos problemas también. Entonces creo que cuando llegamos aquí a este país, pensamos que las cosas son diferentes, tenemos una realidad, pero cuando llegamos aquí nos encontramos con una pared, con otra realidad. La discriminación es muy sutil, a veces pensamos no hay discriminación, pero sí que hay mucha discriminación. Y además coordinas un grupo de mujeres trabajadoras domésticas, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de discriminación en ese colectivo? Los más habituales, digo,
Pues mira, para empezar, pues tenemos una ley de extranjería que es discriminatoria. Lógicamente, esta ley de extranjería te hace pues estar sumergida en una explotación laboral. Primero, durante 3 años sí es que puedes conseguir un contrato de trabajo y luego tienes que mantener esa tarjeta durante 5 años para poder ver si puedes cambiarte del sector en el que estás trabajando. En este caso, pues el empleo de hogar. Dentro del empleo de hogar hay mucha vulneración de derechos. O sea, cuando empiezas a trabajar y no tienes papeles, se da por entendido que como eres una persona inmigrante, es un favor el que se te hace al contratarte. No se ve como un trabajo, como que estás realizando un trabajo. Y bueno, se dice, como eres una persona que no tiene papeles, pues lógicamente te tienes que adaptar a lo que hay, porque detrás tuyo hay una gran cadena de personas, de mujeres que necesitan el trabajo y pues nos tienes que aceptar esas condiciones precarias para poder sobrevivir dentro de la sociedad, porque si no se trabaja, pues no tienes recursos para poder, digamos, pagar una habitación, para poder comer. O sea, se da por satisfecho que un salario de 800 euros trabajando 22, 24 horas del día, 7 días a la semana, es más que suficiente. O sea, ni para cubrir lo básico. Vamos. Pues la verdad que no, porque, a ver, si pretendes alquilar una vivienda, pues los alquileres ya sabemos cómo están aquí. Sí. Aparte de eso, si es difícil para una persona autóctona, no digamos para una persona de origen migrante. Y luego tienes que demostrar una serie de requisitos. Una anécdota personal que voy a contar. En su día a mí, yo estaba buscando piso y por el simple hecho de ser de Nicaragua y llamarme Tatiana, me dijo la agencia, no, es que la dueña no quiere a una persona que se llame como tú porque ella tuvo un problema. No, ¿en serio? O sea, y yo me quedé como así, pero ¿qué tiene que ver? Aquí pueden haber muchas Marías. Una María puede ser buena y otra puede ser mala. ¿Y por qué me dices que por mi nombre y por mi origen no me puedes alquilar una casa? Entonces yo me quedé como así. Bueno, son requisitos que ha pedido la dueña de la casa, ya lo siento. Bueno, pero tú como agencia también estás contribuyendo a que seamos discriminados. Sí, sin duda. Jokin, zu LGTB kolektiboko partaide zara eta haien eskubideen, gure eskubideen alde lan egiten duzu. Zuk uste duzu azkenaldi hontan, esan nahi dut, agian erakutsi nahi dan errealitatea beste bada, baina azkenaldi hontan LGTBI fobia areagotu dela edo besterik gabe gehiago bizibilizatu den zerbait delako da? Bai, nik uste bietatik dagola pixka bat. Alde batetik bizibilizazioa badagola. Yo creo que sí que hay más visibilización actualmente y la gente o las personas se atreven más también a denunciar, pero también han subido los casos de LGTBI-fobia, ¿no? Como sabemos todos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer a ese nivel. Sí, el otro día lo comentábamos entre amigos que yo nunca había sentido miedo de que me ataquen solo por eso, ¿no? Y uno de mis amigos decía, es la primera vez que voy por la calle, voy con mi novio y siento miedo de que me puedan atacar. Está cogiendo tanta fuerza la ultraderecha que al final es como que todo eso es como que todo es válido. Entonces... Eta hiri baten, baina herri txiki baten ezberdina izango da, ez? Igual atakatuago sentituko zea. Bai, nik uste herri txikietan, Telmo, asko gehiago ematen dela, o ematen direla horrelako egoera. Baina, leku handiak bai subestimatu gabe, esan nahi dut. Eta Itziberrek esaten duen bezala, nik uste beldurra ematen duela ere bai, hortikan datorren olatu hori, pixka bat, porque nik uste eta aurrera pausoak eman direla, eta aukera dagoela pixka bat bizibilizatzeko, eta baino guardiarik ez dugu jetxi behar, nik uste, eta bai, beldurra ematen du bai. Bai, beti borrokan. La Diputación Foral ha impulsado un programa en centros escolares que se llama Aniztasunetik Eraikiz, donde personas con realidades diversas vais a los centros a explicar a los chavales y a las chavalas cuáles son vuestras vivencias, qué tipo de discriminación sufrís. Si no me equivoco, Tatiana y Juncal habéis estado, ¿no?, en los centros. ¿Cómo ha sido la experiencia? Eta Palmira ere. Mira, los tres. Jokin, zu ez.
Bueno, iritsiko da. Kale egin. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo reaccionan los chavales y las chavalas? ¿Cómo es todo? Bueno, nik ikasi dut asko programa hori esker. Ikuste dut nerabeak prez daudela gu entzuteko eta gure egoera ezagutzeko. Orduan, abantaia handia da momentu hartan. Haiek etorkizunari begira izango dute izugarrizko papera berdintasuna lortzeko eta diskriminazioa murrizteko. Orduan oso pozik egon naiz ikastetxetan, haiek galdezka eta hortik ateratzen zara pentsatzen, nola izango da? Erantzuna jasoko ditugu etorkizunean, batek daki, baina gutxienez momentu hartan gure egoera ezagutu dute eta hori da lehenengo pausoa. ¿En tu caso, Tatiana? Pues mira, nosotros en Sorracismo hicimos un documental hace como 3-4 años y se presentó también en centros educativos. Y muchos de los jóvenes no se creían lo que pasa dentro de los hogares, la realidad que vive una trabajadora de hogar. ¿Por qué? Porque es normal ver a una trabajadora en la calle, la ves, es una trabajadora de hogar. Y aunque no te dediques muchas veces a este trabajo, siempre te encasilla que si eres migrante, mujer migrante, eres trabajadora de hogar. Y había muchos jóvenes que estaban sorprendidos con muchos acosos que se dan dentro del empleo de hogar. Mujeres que han intentado ser violadas por hijos de las personas a las que atienden o por la misma persona que se atiende. Pero creo que esto es muy interesante porque das a conocer la realidad que se vive dentro de este sector, dentro de este trabajo, porque es un trabajo como cualquier otro. Entonces pones en evidencia lo que hay en el sector, en el empleo de hogar. Muy bien. Eta Palmira falta zaigu. Bai, niretzako programa hau klabe izan zen. Zere nik pentsatzen dudana da, etorkizuna zeinek dira, ez? Eta dira umeak, dira institutuko jendea eta eskoletako jendea. Eta nik uste dut hor egin behar dugu lan, hor egin behar dugu sensibilizatu eta jakitea zeren agian inoiz egongo da mutiko hori edo neska hori hijitu batekin, zeren nola gizartea prejuizioz beteta baldin badago, astuko da ume hori gauz horrekin, edo beldurra edo estereotipoak orduan ikustea hijitu bat hor beraien artean ikastetxean, niretzako oso polita izan zen, baina batez ere beharrezkoa. Ez jakiteko bakarrik alde negatibo hori. Kalean ikusten duten edo periferian ikusten duten hijituak, baizik eta beste motatako hijitu batzuk ere ezagutzea. Beharrezkoa. Zenbat eskertuko genuken guk ere olako heziketa jaso izan bagenu bere garaian, Oan diskriminazioa ez da unai bizi izan dugu, junkaltzu bizi izan duzu diskriminatua sentitu zea noiz bai. Bai. Edo egunero, edo askoran. Egoeran arabera da. Baina, diskriminatuta sentitzen zara. Adibidez, autobuseko harrapala apurtzen denea, hor itxoiten zara, urrengo autobusera baterako, edo jendearen begidarak, oso mingarriak izan daitezken momentu batzuetan. Orduan, sentitzen zara. Igual dia kontziente ez diana, baina diskriminatzen dian gauzak. Jendeak ez du nahi, baina azken momentuan, diskriminazioan sentitzen zara. Eta, haiek galdetu dizkizute, zu nola egiten duzu hau? Eta zu, erantzun duzu, beste modu batean, baina nik ere egiten dut. Edo, zu hau egiteko posible dagoazu? Eta jakingo bazen nola egingo nuke, te flipas. Eta... Eskerik asko da noi, zuen esperientzia konpartitzea gatikan.
oso gustora egon geha. Nik handik galdera asko dauzka. Baina, ez que luzaten goza egu pila. Bale, bajo, Moztu bagadago. Gero ingo dizkizuet luntxea. Izpea da gola, itxe. Bale. Ze, izpea jarraituko dugu edo ez? Baiet. Vale. Ez que, iruditzen zait, igual, ez que nahi hainbeste jakin, igual gelditzen gara, bai. Junkal, zure kasuan adibidez, pentsatzen dut desgaitasun guztiak ez direla berdinak, baina igual asoziazio baten parte izaterakoan diskriminazio hori gutxiago nabaritzen da, edo ez dauka zer ikusirik. Nola? Zu asoziazio bateko partaidezaren neurrian diskriminazio hori arinago sentitzen duzu, edo ez dauka zer ikusirik? Elkarteek izugarrizko lana egiten dute berdintasuna lortzeko. Haiek gu alderikatzen ditugu gure eskubideak, besteen eskubide bezalak izatea, eta hori oso garrantzitsua da. Eta gainera, babesten zaitugu, ez da? Haiek lan egiten dute berdintasunaren alde, haiek lan egiten dute egoerak erakusteko, egoera berdina edo bizitza berdina izateko, orduan, bai, asko laguntzen dute, eta, funtsezkoak dira, bizitza normala izateko, eta, babesa ematen gaitu. Beharrezkoak. Palmira, zure kasuan, ijitoa eta emakumea zara. Ez nahi dut, emakume izatea ere askotan topikoak sortzeko edo diskriminaziorako arrazoi bat gehiago izan daiteke, ez? Nola bizi dezuzuk hori, binomio hori? Bai, batzuetan hor dago gakoa, ez? Azkenean nire lagunak ez ijituak esaten didate, ez? Jo, ezin dut independizatu, nire etxetik joan, eta beraien estatus ekonomikoa ez da nirea berdina. Osea, azkenean pobrezia generazioz-generazio joaten da. Eta nire kasuan, hortik ateratzea oso zaila da. Eta azkenean, ijitua, triple diskriminazio bat dago, ekonomia, ijitua eta emakumea. Normalean, emakumeak beti daukagu hor motxila bat harri pizuduna, baino ja, etnia batean jaiotzen baldin bazea, eske zuben paperean nola sentitzen zarete, emakumea izaten baldin bazaete. Gero gehitu esa pedazo de roca que a veces no nos deja avanzar. O sea, por más que queramos, es como que te estampas contra una pared que siempre tienes que demostrar que vales como mujer, pero que también sirves como gitana. Ya. Orduan... A veces se nos olvida eso, ¿eh? Cuando estamos luchando a favor del feminismo, yo a la primera, se me olvida que parto de un privilegio. Sí, entonces, sí. O sea, yo puedo ser una privilegiada también dentro de mi colectivo. Sí, pero la sociedad a veces... Pero la sociedad también es más privilegiada que yo en este sentido. Zure txanda, Es que hori potol baina esan manun, que es como un doble, no? Bakoetak edako etiketa bat, dazko bat baino gehiago ban. Como lo ha dicho tan bien, digo, pues me quedo calladito. Zuk ere bi etiketa dituzu, ez? Bueno, gehiago izango dira baina, batez ere dia etiketa minusbalia izateagatik eta gehia izateagatik. Oan, también tengo doble, cuidado. Titulo politia da, emanaldi baterako, gai edo ez gai? Desgaitasuna edo gai... Bueno, ya está, polita. Momentuan ocurritu zai. Bueno, esta pregunta es para todos. ¿Qué pasos creéis que en general se deberían dar para superar estas barreras? Ya hemos comentado antes lo del lado práctico, todo eso, pero algo en concreto que podáis aportar.
Bueno, yo creo muchísimo en la visibilización, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, lo que han comentado también las compañeras, es súper importante visibilizar, y yo creo que el plan también nos da la posibilidad de visibilizarnos, ¿no? En el caso del colectivo, bueno, ya sabemos, ¿no? Existen las personas trans, las personas intersexuales, bisexuales, que están bastante invisibilizadas, ¿no? Pasos que se deberían dar, yo creo que vamos en un buen camino por el momento, ¿no? Pasar un poco a lo práctico también. Ahora leeremos el plan que nos han ofrecido y en el que hemos trabajado, pero bueno, pues visibilizarnos más y darnos el lugar que las asociaciones, por ejemplo, tenemos en todo este proceso, ¿no? Bueno, ser escuchados, creo, por las instituciones, que haya un cambio en la ley de extranjería, por lo menos para nosotros, porque, como comentaba antes, es una ley discriminatoria, que se sensibilice a la sociedad, porque hace falta mucho de eso. También el reconocimiento de la igualdad de derechos para todos y todas. Nik uste dut lehentasuna izango litzatekeela arauak betetzea. Irrizgaztasunarenak, aukerarenak, guztiak. Eta hori ja pauso handia izango litzateke berdintasunaren alde eta berdintasuna lortzeko. Oraindik, gune asko ez daude egokituta, lan bat aurkitzeko, etxe bat aurkitzeko, zailtasunak aurkitzen ditugu. Eta hori ohiko bizitza izateko oinarrizkoa da. Orduan hor bete behar dugu eta ja bazen garaia. Nire kasuan, ulertzeko zergatik ijituak, hainbeste estereotipoak dauzkagun, eta galdetu behar dugu zergatik kolektibo hau, etnia hau dago horrela. Zergatik bizitzen dute horrela. Eske gure historia, gure persekuzio guztia invisibilizatu dute. Orduan ez da ulertzen. Zuek ulertzeko gure kultura eta gure batzuetan no izaera, baina la manera en la que el pueblo gitano se mueve, hay que primero reconocer toda la persecución, toda la trayectoria que hemos tenido en esta historia de querer extinguir nuestra etnia. Que no nos encarcelaban, no nos expulsaban de los lugares por el hecho de delinquir, sino por el hecho de pertenecer a una etnia. Y eso, hasta que no se visibilice en las escuelas nuestra historia, va a ser muy, muy complicado que se nos conozca. O sea, hay que reconocer para luego respetar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es dar más espacios a la población gitana, dar más espacios a personas gitanas que quieran contar qué es lo que ha pasado históricamente con nosotros y para que se entienda por qué el pueblo gitano está en este estado. Sin duda. Hasta ahora habéis luchado cada uno por vuestra parte, por vuestro colectivo, pero ¿es la primera vez que gracias a este plan os juntáis o coincidís de alguna manera? ¿Qué puntos de encuentro veis entre vosotros a raíz de este plan? Pues la verdad es que yo creo que al final todos un poco sentimos ese punto de estar un poco aislados, ¿no? O txikituak, eta berdin da arrazoia, berdin da gurpildun aulkian, berdin da sexuala orientatzea, beti pizkat gizartez kanpo. Eta hori da batzen gaituena, ez da? Eta hori... Nik uste ez dagoela ez da ere esparru bat, ez? Telmok esaten zuen bezala, ez? Azken finean bi esparrutan dago berak esaten den bezala, ez? Edo izan daiteke pertsona bat transa dana eta razializatua dagoena ere bai, ez? Eta emakumea izatea ere bai, gainera, ez? Ja, eskaletan hasten gara jaisten, ez? Orduan uste dut oso importantea dela sarea sortzea ere bai alde hortatikan, ez? Ez gaude ugarte ezberdinetan lan egiten. Nik uste dut sarea handia sortu behar dela eta nolabait bultzatu ere bai gure arteko harremanetan. Jakitean, gizartean, nire historia bakarrik
que no solamente estoy yo, ez gizartean, baizik eta ere bai beste realitaten desberdinak daudela. Eta nik ere bai prejuizio pertsona bat naiz. Ez bakarrik egitua, ez? Pertsona bat nahi eta nik ere bai nire prejuizioa dauzkat. Así que hau bizitzea niretzako izan da oso ona. Osea, pertsonalki nutritu naiz nire kideen kasu honetan bibentzietaz, ez? Eta estereotipo eta prejuizio betetazko bizitza horiek nik ere bai ikusi ditut. Tatiana. Bueno, al estar así todos reunidos en red, creo que nosotros, yo hoy me doy cuenta también de que hay otros colectivos que son discriminados por otras razones, pero más sin embargo siempre nos une algo que desgraciadamente es la palabra discriminación. Entonces creo que el hacer red, el sacar a la luz todos los estereotipos, todo lo que hay, pues nos va haciendo más fuerte y nos vamos dando cuenta de que podemos contar con otras personas. Sí, que estamos todos a una, ¿no? Al final este plan es como berdintasuna, es eso, es la cero discriminación, independientemente de las etiquetas que tenga cada uno o cada una, porque uno puede tener una etiqueta, otro ninguna, otra puede tener 3, y que las etiquetas no sean un peso, que tampoco sean algo de lo que avergonzarse, todo lo contrario, pero que no supongan un peso. Esta pregunta también es para todos. En este plan os habéis encontrado instituciones, ciudadanía y colectivos de diversidades. ¿Cuál creéis que es el rol o la importancia de cada uno? Ya empiezan las preguntas difíciles. Las chungas. A ver, nik uste dut, erakundek paper garrantzitsuna dutela, ezta? Haiek arauak ezartzen dituzte, haiek arauak bete behar dituzte, baina gero bizilagunok ere bizka bat egin behar dugu, egunero, ez da egiteko gauza, zugarrizko gauza, bezik eta gauza txikiak. Eta bai, bakoitzak bere ahalmena edo boterea daukagu. Agian ez gara konturatzen, ze boterea daukagu, baina askoz baino gehiago. Antes hacías una pregunta, Itziber, que es qué es lo que queremos también, ¿no? Del plan. Yo creo que también es súper importante acercar el plan a la población, ¿no? Que sea como algo accesible, ¿no? Yo creo que al final todo tiene, o sea, para que esto funcione, esto es un engranaje, o sea, tiene que funcionar las instituciones, tienen que funcionar las asociaciones y tiene que la propia población o la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene como su responsabilidad al respecto. De hacer una lectura interior también y decir dónde la he cagado yo en toda mi vida. Un poco de autocrítica, que nunca viene mal. ¿Y cuáles son las situaciones más surrealistas que habéis vivido? ¿Se puede contar alguna? Yo creo que son tantas que no se sabe ni por dónde empezar, pero bueno. ¿Y tu favorita? ¿Alguno que funcione como chiste? Que funcione como chiste. Solo de recordarlo me da risa. Que me hayan pedido, cuando llevaba 3 años aquí, que fuese a limpiar en lencería una casa a un chico. ¿En lencería? Sí. Y que la hora me la pagaría 50 euros. Joder. Pero aparte de eso, yo creo que puedes tener un trabajo y puedes tener todo, pero si no tienes una vivienda, prácticamente no tienes nada. Sí. Entonces, los mayores problemas que nos enfrentamos muchas veces, ya sea el colectivo gitano, personas con minusvalía, el colectivo LGTB y nosotros, personas de origen migrante, al momento de nosotros de poder alquilar una vivienda, hay muchas pegas que nos ponen. Entonces yo creo que uno de los mayores problemas que nos enfrentamos muchas veces es el acceso a la vivienda. Sí, y bueno, nada, no sé si lo sabíais, el pueblo gitano lleva aquí en Euskal Herria más de 600 años, con lo cual son 600 años y la verdad es que para tener una vivienda, para tener un trabajo, para tener cosas básicas, pues se nos hace muy complicado.
¿no? Y gracias a esas personas que tienen un poco ese botere, ¿no? para crear cosas, impulsar una mejor Guipúzcoa, al final creo que es un engranaje del que todos y todas tenemos que tirar. ¿Vale? Con lo cual me parece muy importante. Y luego, pues una cosa así surrealista, nik ikastetxe batean egiten dut lan, eta azkenean aste interkultural batean, nik nire hijitu historia eta kultura historia kontatu nuen, eta horrengo astean joaten naiz klasera, eta gixajo bat, neska bat, ikaslea esaten dit. Ay, me acordé el otro día de la historia del pueblo gitano porque tuvimos una cena tal y cual, después de... comí brazo de gitano. No, benetan. Pues bien bueno, chica. Eta zesan zenion? Pues me quedé un poco en blanco y empecé a jugar. O sea, en plan, mira, yo también creo que sepo a chocolate. Puedes dar muy... O sea, azkenean... Bai, txikia da, baina, te has quedado en serio después de marcarme una pedazo de semana intercultural con eso, con el brazo de gitano. Madre mía. Txikia da, baina handituko da, eta hor dago arazoa. Bai. Zure kasuan, Jokin? Bai, nik surrealista baino gehiago, pertsona bisexualen adibidez asko gertatzen da, inkluso kolektiboaren barruan, hori, ematen du izan martzerela edo alde batekoa edo bestekoa, eta askotan igual diskriminazioa bikoitza izaten da, inkluso, pertsona heterosexualengan eta incluso kolektiboaren barruan ere bai, es como, no, esta es una lesbiana que no ha salido del armario, ¿no? Este es un maricón que no... que todavía no se ha definido, Esteban Motoria, Vela y ese tipo de comentarios. Hori, que son maravillosos, Bai, pixkat horren inguruan, bai. Ondo. Jonkal, zu falta zarela usten dut, erantzuteko? Pues yo ahora mismo estoy recordando que este año, cuando estuvimos dando clases, cuando estuvimos dando charlas, me acuerdo que un niño fue a llegar y la primera pregunta que hizo fue, ¿y tú cómo vas al monte? Y yo, A ver, ojo, hori Euskal Herrian gai garrantzitsua. ¿Cómo voy al monte? Y yo, no voy al monte. Y luego al siguiente dijo, ¿y solo tienes para contarnos cosas tristes? Y yo, a ver, egora zaratzeko etorri naiz, ¿sabes? Y yo, bueno, gauzak politak ere kontatu. Era bueno, que enseñan egoeraren araberan, moldatzen zara zenbait kasutan, zenbait galdera. Bueno, eta umiak egitea komentaioa, bueno, pero muchas veces son los adultos los que... Telmo, zuk ez duzu kontatu zure historia... Anek ere asko. Kontatu bat, mesedez. Ez que nik asko dazkit. Nik asko azkat. Hau igual ez hain graziozua, baina... Behin, bueno, pare bat aldiz, lapurtu diate motxila, eramaten orkian atzeko batean engantxauta. Eta behin, esan ziaten, me puedes dar €1. €1 ya tendré, si es uno. Da, eman nahi nion da, katea atea zian, eta gero, ondo geldiu zen. Te dejo aquí la cartera otra vez. Ah, vale. Agur, dije, que majo. Eta, porque majoa izan zen, gero antzerki eskolan neon, klasetik atea ginean, nahi izanun, gonbiatu nire gelakideak zerbeza bat eratea. Yo todo majo, que invito yo. Y me dicen, sí, ¿con qué dinero? Si no tienes nada. Ala, ya me ha quitado. Gertatu zaizu gaina, bi aldiz karteratik lapurtu dizutela. Lapurtu diate, orban, ni bezalako norbait lapurtzea, igual beste bati lapurtzea baino errezagoa da. Bai, hay que ser muy ruin, muy mezquino, jugando con esa ventaja. Yo no le deseo ningún mal a nadie, pero si le revientan las dos manos, no me voy aquí delante de todos. Bueno, nik uste ya está. Iritsi gela amaierara, eskerrik asko zuen testigantza kontatzeagatik eta hemen izateagatik, Jonkal, Tatiana, Jokin eta Palmira, eskerrik asko. Zuei. Zuk ez ez kontatu, Zerrena?
Diskriminazio, bai, bai. anekdotena, bai, nik baditut batzuk baita ere. Nik kontatzen dudan bakoitzan emakume batekin ezkondutan nahola, daude 3 erreakzio oso tipiko. Lehenengoa izaten da, normalean mutil heterosexual batzuk esaten diatena, ai, ke pena, eta esatezu, pena pakien, osea, pena niretzat ez, pena nire emaztearentzat ere ez, pena igual zuretzat, eta ze gaina, ze egoa, pentsatzea ja, barkatu kenduko izuta, esketil mogaine paren. Ze egoa gaina pentsatzea heterosexuala izateagatik bakarrik zurekin fijatuko nintzatekela. Ni gogoratzen naiz, Ricky Martin armariotik atea zanean. Ya le costó. Ya le costó. Nere kuadriako neska heterosexual denak esaten, ke gajón, tia, Ricky Martin armariotik atera dala. Tenik zene, a ber. Zuk serion pentsatzen zenun, noizbait, nunbait, Ricky Martinekin larrutan egingo zenula. Nun, Zaldibiko festatan, nun herri horratxeko txosnatan, a ber, favore, errealitatea behatu, gente. Beste gai bat, esaten didatena, emakume batekin ezkondutan nagoela kontatzen dudan bakoitzean, da, gaina, arpegi honakin, etzaizu notatzen. Osea, nun notatu behar da hori, kopetan idatzita eman behar dugu. Eta gainera, etzaizu notatzen, esaten dute zerbait positiboa esaten hariko balida bezala, ez? Osea, rollo, etzaizu notatzen asesina bat zehala, etzaizu notatzen. Gauza horiek zaindu behar dira. Eta 3. gauza, esaten diatena, eta hau oso absurda da, baina segozuetako askotan entzun dezutela, emakume batekin ezkonduta nago eta erantzuten dizute. Lehenbizi, iktus zerebral txiki bat. Eta gero jarraian, ondo, nire izebare lesbiana da. Eta nire osaba fontaneroa, eta zer. Gauza hauek konturatu gabe esaten ditugu, nik neronek ere egiten ditudan diskriminazioa dira, baina zaindu dezagun burua eta barrua favorez. Eta listo, gustora gelditu zea kontatutakoakin? Oso gustua, oso xala, ze. Azkenean hori danak egiten dugula, noiz bait, komentariaren bat edo. Bai, diskriminazioa hor dagoelako. Azkenean, estereotipoi buruzko pentsamentu bat daukagun bakoitzean, prejuizioak eramandako sentimentu bat daukagun bakoitzean, edota egiteko daukagun diskriminazio bat egiten dugun bakoitzean. Eta guainako lantxo bat zuei proposamen bat. Ze, gaua San Juan, bezpera, pentsatu dugu egin dezakegula, dazkazuteo txateltxo batzuk bikoletako dira, ez? Bai. Hor, aulkietan zen dituzten, txartel gorri bat eta txartel berde bat. Horban, ingo dugu, berdeak ez, gorriak erabiliko ditugu noizbait egin pentsatu edo sentitu dugun oso egokiak ez zian gauzak apuntatu, eta gero, nola San Juan dan, egingo ditugu. Hor zenituzten horietan, zutera botako ditugu, gorrian gogoratu idatzi behar dezutela, noizbait pentsatu, sentitu edo egin dezuten diskriminazio bat, eta denok egin dugu, jun pentsatzen, eta berdean idatzi behar dezute, bete nahi dezuten asmo bat, eta bete daiteken zerbait izan behar du, bai? Zerbait gertukoa. Egia da, hogera bat egin nahi genula hemen kanpuan. Hor kanpoan sua egin nahi genuen, baina esan digute gauzak dauden bezala, egon da, igual, komeni dela, zurik ez egitea, jun pentsatzen, luntxaren garaian idatziko dezute, eta gero bakoitzak zuen etxean, kandelatxo horren batekin, o baso baten barruan, arriskurik gabe, erre. Eta orain bai, gu nahikoa hitz egin dugu, nahikoa gauza serio eta tontakeri izan ditugu, danetik batea, danak behar dielako. Eta orain giza eskubideen saileko zuzendaria den Jon Gambrak azalduko digu, behar den bezala, aniztasunaren 2. plana, txalo bero bat. Egun hon eta eskerrik asko guztioi, niri papel txarrena tokatu zait bukaran, ja danok nekatuta, ja bukatzeko desiatzen zaudetenean, eta nik hemen txapa soltatu behar, baina, saiatuko naiz labur badare egiten. Azkenean kostatu zaigu, baina erditu dugu 2. plana, uste baino gehiago egitziar. Nik uste eta aurra pixkat, ez dakite burua hundia, edo lodikotea atera zaigun, uste baino gehiago kostatu zaigu, baina, ikusi badezu nahiko ladrillo da plana, baina, bukatu dugu behintzat, urte eta pikoko lanaren ondorioz, eta nik uste edukiz ere,
irakurri ahal izango dezue, edukiak baditzuela, eta horregatikan lan guzti hau. Itziar eta biok giza eskubideetako zuzendaritzara iritsi ginenean, legealdi honen hasieran biogera berriak, eta beraz zuzendaritzan aldaketa osorik aldatu zen, pertsona guztiak aldatu ginen, eta lehenengo iritsi ginenean, lehenengo plana iaia bukatuta, garatuta zegoen, oso kintza gutxi geratzen ziren ja bukatzeko, eta beraz, gure asmoa zen zuzendaritzara iritsi, lehenengo planaren ebaluazio bat egin, handikan ikasgai batzuk edo batera, eta ja segituan bigarren plana idazten edo hastea. Hori zen asmoa. Baina, badakizue, zer gertatu zen, pandemia iritsi zitzaigun, eta geratu ginen, hor. Plan guztiak aldatu behar zen genitxun, eta urtebete, lehenengo pandemiak urteko gorrena, erabili gendun, pizkat lan aurreratzeko edo terrenoa prestatzeko zango du, nola bait. Hor, lehenengo ikusten genduna zan, edo aurreko planetikan ateratzen gendun ikasgai nagusiena zan, beharra sentitzen gendun, Gipuzkoako elkarteekin, eragileekin, udalekin, pertsonekin, harreman zabalagoa eta sakonagoa behar gendula eta denboran jarraikortasun hori mantendu behar gendula. Ordura arte lehenengo planaren baitan, lurraldeko hainbat elkarte eta eragilerekin elkarlanean aritzen ginen, baina ikusten gendun aurrera pauso bat egin beharra bageneukala eta eragile edo aliatu talde multzo hori edo zabaldu beharra bageneukala. Horretarako, baketik elkarteari enkargu bat egin genion, eta zan, Gipuzkoan aniztasunaren eta giza eskubideen defentsan lanean aritzen zareten elkarte eta eragileen mapeo bat edo zerrenda bat egitera. Esan lan erreza izan, eta lan horren emaitzak esan segun, Gipuzkoan 181, Markelekara ipatu 181 elkarte zaudetela aniztasunaren eta giza eskubideen alde lanean aritzen zaretenak egunero. Bestetik, beste ikerketa bat ere urtebete horretan, aprobetxatu genduen ikerketa bat egiteko, nazioarte mailan aniztasunaren kudeaketan edo ematen zian esperientzia berritzaileak, politika publiko berritzaileak edo identifikatu, ikusteko guri ere hemen lagundu altzigun, edo guk ere hemen nolabait edo egokitu eta hemen aplikatu algen itxun. Lanketa hori egin genduen, eta atera genduen kongresu izan zen, nazioartean dagoenarekin alderatuz, hemen oso gaizki ez gaudela. Ze identifikatu genitzun politika publiko berritzaile gehienak, edo oso antzekoak, hemen gure inguruan ere burutzen dira. Ez guk garatuta, baizik eta hainbat erakunde edo elkartek garatuta. Baina, esan edena da, nazioarte mailan ez gendula oso gauza ezberdinik egiten zenikan edo ikusi. Behin lan horiek eginda, eta pandemiaren egoera pixka bat hobetu zenean, parte hartze prozesuen martxan jarri izan algendun, aurreko urteko apiriletik abendura arte luzatu zena, zuek guztiok parte hartu zenuten, eta beste hainbat gaur ez daudenak ere bai. Hala ere mugekin, eta distantzia sozialak, aforoak, bilera bakoitzean maksimo 50 pertsona, gu nahiago genduke, talde bakoitzetik alik eta jende gehien etorri, eta askoz ere anitzagoa, eta jendetxoagoa izatea, baina muga horiek kontutan hartuta, hala ere uste dut lan txukun bat egin ahal izan degula, eta nik uste dut bide horretan danok asko ikasi degula, elkarlanean, kooperazioaren bitartez, gauzako hobeto egiten direla, oihartzun handiagoa lortzen degula, eta gizartea eraldatzeko gaitasun handiagoa lortzen dugula elkarlanean, bakoitza bere bidetik ibiltzen denean baino. Nik uste hori dela plan horren funtzean dagona, elkarlan honen funtzean dagona, denok elkarrekin, lortzen dugun inpaktua gizartean, gizartea eraldatzeko handiagoa da norbera bere bidetik ibiltzea baino. Erronka bat ere izan da zue guztiok elkartzea. Gehienok ibilbide luze bat badaukazue, bakoitza zuen esparruetan, zuen eremuetan, giza eskubideen alde, edo zuen kolektibo ezberdinen aldarrikepenekin eta eskubideak aldarrikatuz, baina pixkat esperimentu bat ere bazan, horrelako, oraingo solasaldi honetan ikusi dugun bezala, oso jatorri ezberdinetako jende multzoa, kolektiboak, pertsonak, elkartu, eta danok aniztasunaren orokortasun horren eta giza eskubideen inguruan hausnartzen eta eztabaidatzen hastea. Ez gaude ohituta askotan, eta denoi guri ere bai, askotan formakuntza, esperientzia, falta zaigu oraindikan, eta ikasten jarraitu behar dugu. Baina uste ariketa garrantzitsua izan dela, guretzako bai, eta uste zuentzako ere bai, eta bide horretan sakondu behar deguna. Alegina egin dugu, bideoan azaltzen zen, parte hartze zaiotan egin dituzuen proposamenak planean txertatzen. Portzentaia handi bat zertatu ditugu, batzu literalki, beste batzuk ala moduz
moldatuta jaso ditugu, eta gutxi batzuk ez genuen ikusten eta ez ditugu jaso. Beraz, saiatu gera, Junerek esan zola, konkretura, ekintzara bideratzen plana, ez orokortasunetan bakarrekan geratzen, baina aldi berean ere orokortasun puntu bat edo eman nahi izan digu planari. Konstiente zerate, urtebete geratzen dela udal hauteskunderako, hau da, legealdi bukaran aurkezten den plan bat hau, normalien legealdi zeratan izaten dira, 2 urtetarako planak, kasu honetan legealdi bukaran egiten dugu, pandemiak horrela, behartu gaituelako, 3 urtetarako plan bada, beraz, ez dakit, izan liteke taldean eraldaketa bat egotea, eta horren aurrean, nahi izan dugu, dagoela ere, pixkat plana nahiko zabalian geratzea, ideia berriak txertatzeko, proiektu berriak txertatzeko, eta inorrezkoak loturik ez egoteko ere. Beraz, badauka margen bat, badauzka ekintza konkretuak, eta badauka margen bat, plana bera ere evoluzionatzeko, eta ekintza eta proiektu berriak ere bertan txertatzeko. Aurreko saiotan adirazi dizugun moduan, guk behar bat sentitzen genuen, lurraldeko elkarte eta eragilekin elkarlan sakonagoa behar genuela eta denboran iraunkorra izango zena. Foro sare bat sortzeko asmoa adirazi genizun azkeneko bileran, baina egia da, pixkat ez genuela konkretatu. Ideia bai, mai gainean utzi genuen, hortarako asmo genukala, baina ez genuen konkretatu. Eta, denbora honetan begin dugu ariketa hori, eta, gainetik badare, azaldu nahiko nizueke, zein dan edo gure asmoa. Zuen poltza horietan planarekin batera, horrelako triptiko edo kuadernillo txiki bat utzi dizuegu, anistasunaren sarea, Red de la Diversidad, eta hor pixka saiatu gera azaltzen zein izango litzateken sare horren asmoa, lan dinamika, helburuak, azkeneko bileran galdera horrek botatzen zezkinkoetelako. Sare bat egin bai, baina zertarako, eta zeintzuk izango dira gure almenak, eta zein bete beharrak, eta zenbateko maiztasunak, eta horrelako galderak egiten zenizkiguten, saiatu gera dokumentu txiki horretan, pixkat konkretatzen, eta, gero barruan ere, ikusiko dezue, eta dago horrelako izen emate horri txiki moduko bat, orduan, zuen elkarteak sare horretan parte hartzeko asmori badauka, bete, eta gure bidali edo gurekin harremanetan jarri, denbora gehierik pasatu gabe, ia udararen bueltan, oporregun batzuk lakoko dizkizu dugu, baina irailean bertan nahiko genduke sare hori martxan jarri. La Red de Diversidad pretende ser un espacio de trabajo conjunto entre asociaciones y entidades de representantes de las diversidades de Guipúzcoa, y sus funciones serán consultivas, asesoras y propositivas. Se constituye como un espacio de participación y de escucha, y queremos que sea un espacio de participación, de conocimiento, de intercambio y escucha activa, aspirando a buscar soluciones comunes para los retos actuales del territorio e impulsar las acciones recogidas en el plan. Esan behar da, lehenengo planean, sare bat sortu genuela, udal teknikarien edo udalen sare bat. Hori elkarbizi izeneko sarea da, hemen dago Peio, berak koordinatzen du sare hori, eta teknikari batzuk ere hemen zaudete, Gipuzkoako hainbat udalerriketakoak, horrek ja rodaje bat badauka, ibilbide bat badauka. Eta horrek erakutsi digu, horrelako foro bat, idazkaritza tekniko baten laguntzarekin, foro bat aukitzeak, elkarlana eta proiektu amankomunak eta bultzatzea, albideratzen duela. Elkarteekin ere antzeko zerbait egin nahi dugu. Horrelako elkartzeko puntua sortu, horregongo da, en primer lugar, habrá un foro abierto, que será el espacio de participación que se reunirá al menos una vez al año. Eso es lo mínimo que hemos puesto, para que no sea muy exigente, porque sabemos que todos estáis ya hasta arriba de trabajo, ¿no? Y estará abierto a todas las entidades de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la diversidad en Guipúzcoa que quieren participar. Esto es abierto a todos, como una especie de, no voy a decir asamblea, pero un foro abierto en el que pueden participar todos aquellos que quieran. También habrá un grupo semilla, lo hemos llamado así, un grupo semilla, conformado por una docena, 12-15 personas que están dispuestos a participar, y que actúe como motor de la red, se reunirá como mínimo 3 o 4 veces al año. Tampoco será un trabajo muy constante, pero sí un mayor nivel de compromiso, más propositivo, más de trabajar proyectos en común, Itziar y yo ya la semana que viene tenemos que empezar a preparar el presupuesto del año que viene. Es decir, luego en otoño tendremos todavía margen para hacer modificaciones. Pero como os decía, desde septiembre queremos poner ya en marcha este foro, esta red, y esperamos que nos propongáis proyectos y que conjuntamente podamos aterrizar el plan, como decía Joaquín, y empezar a
poner en marcha acciones concretas, ¿no? Que den solución a este tipo de discriminaciones y a visibilizar la diversidad en Gipuzkoa. Eta, ez neukan asmorik esateko, baina beste kontutxo bat esan, urtarrilerako planaren dokumentua bukatu gendun, hilabete hauek luzatu zaizkigu itzulpenak, maketazioak, edizioak, gauz horiek egiten aritu izan gerelako. Denbora honetan, Europako batzordeak, konkurso bat aterazuz. Konkurso bat, Europako hirietan eta herrietan, kasu honetan lurraldea, aniztasunaren kudeaketan egiten dien praktika honen ingurukoa. Plana, bigarren plana, oraindik publiko egin gabe bazegoen ere, animatu ginen eta aurkeztu gendun. Ez dugu irabazi, baina behintzat finalizen artean geratu gera, eta horrek behintzat nola baiteko validazio bat ematen dugu, eta guretzako behintzat, notizia izan da, notizia ona izan da. Aurkeztu baino lehenago, behintzat Europako Batasunaren, badaukagu batzordearen horrelako validazio bat, finalisten artean geratu delako, aniztasunaren kudeaketan praktika hon bezala. Eta bukatzeko, eskerrak eman nahi nituzke. Eta, lehenengo, desde luego, danoi, elkarte guztioi, pertsona guztioi, plan honen fase ezberdinetan parte hartu dezuen hoi, eta igual pertsona batzuei bereziki, ez? Itziarra Izagirre, badakizuen ereki zuzendaritzan tekniko dabienak, biok osatzen dugu zuzendaritza, eta egia da, plan honen eguneroko lana eta lan karga gehiena, lan sama berarengan erori dela, eta, eskerrak berari. Baita ere, Peio, hemen daukagu ere, Peio Sarazua, udal teknikarien sarea dinamizatzen bera ibiltzen da, baita ere Maider Maraina eta Baketikeko bere taldea, bereiek izan ziren, batetikan, elkarteen mape hori egin zigutenak, baina baita ere parte hartze prozesuko dinamika guztiak eta lan saio guztiak dinamizatu dituztenak. Y como no, también a Ollana Marco, que está aquí, que es la fotógrafa, que en algún momento seguramente os ha llamado pidiendo quedar con vosotros, vosotras, para hacer fotos, que son los que ilustran el plan. Y para finalizar, evidentemente a Ana Belén Santos y María Sancho. Ellas son las dos las verdaderas autoras del plan, las que han redactado. Y ha sido un enorme placer trabajar con vosotros, nos habéis facilitado evidentemente el trabajo. Como me decía uno hace unos pocos días, me decía, este no es un traje comprado en una tienda de unos grandes almacenes o de una cadena multinacional, sino que es un traje, un vestido hecho a medida de boutique, ¿no? Pues yo creo que eso es. Es un plan modesto, pequeño, adaptado a nuestra realidad, a nuestro tamaño, pero tampoco ha sido copiado de ningún otro sitio, sino que ha sido hecho ad hoc, un poco para dar respuesta a nuestras necesidades. Eta, luzatu naiz gehiagian, baina, danoi eskerrak eman eta bakarrik esan aurrerantzean espero dugula zuen elkarlanarekin, zuen laguntzarekin kontatzen jarraitzea, bestela plan honek ez daukalako inolako zentzurik. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Zetxukun, Jon. Besterik ez, eskerrik asko denoi, diputatu nagusiari, giza eskubideen saileko zuzendariari, erakundeetako ordezkariei, eragilei, plan honetan parte hartu duzuen guztiei, eta batez ere parte hartuko duzuen guztiei. Lan interesgarria da, eta batez ere gizarte hau hobetzeko erronka totala. Eta guain, amaiketakoa, ez que ja, amaiketakoa ez da, amaiketakoa ja pasada. Amabi, ezak ja zau bat, baina igual du. Dako luntxu bat, así que eskerrik asko, gozatu, eta bukatzeko hasia ona eman dionez, bagoen bukare ona izango da, Zonakai taldearekin.
Egoak ibanizkion neria izango zen ez zuen aldegin Egoak ibanizkion Larre berdeak etxe zuri teia gorria